Aduh, dari pagi nih belum strik-strik saja. Mau nanya dong, Apa? emang lu pakai umpan apa? Kalau gue sih pakai tahu. Pakai tahu. Emang lu nggak kayak gua pakai Nggak, pakai roti? apaan? Pakai roti dong gue emang biar sehat. Masya Allah, nih perut gue lapar banget. Aduh, mana gue nggak bawa makanan lagi. Ada roti dikasih ikan malah. Gak penting hidup gue banget sih. Bro, Ya. lu bawa makanan nggak? Ada tuh di tas. Gue boleh minta nggak? Ambil aja. Makasih ya. Ya. Jagain. Bro, punya lu strike tuh. Apa? Maju. Run. Aduh, aduh. Woi, betul gue dong, lihat mulu tadi lu. Woi, bantuin yuk, bantuin. Cepet. Woi. Aduh, ngapain sih lu narik-narik gue, woi? Yang ditarik tuh bukan gue tapi pancingannya nih.